In Tanzania, President John Magufuli has called for an investigation into operations at the country's national laboratory. Byatangiye igihe ibihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari habonekagamo abantu bafite coronavirus. Bimwe muri ibi bihugu nk'u Rwanda na Kenya bigira bwangu bitangira gukangurira abaturage babyo kuguma mu ngo zabo no kwirinda ingendo zitari ngombwa. Perezida wa Tanzania Magufuli we acyumviye inkuru yuko hari icyorezo cyatangiye kuzenguruka mu baturage arabyoroshya cyane niko kwivugira ati insengero n'ibindi bikorwa byose bihuza bihaye Imana nta na kimwe nzigera mfunga. Ati ahubwo mwongera imbaraga mu gusenga kugira ngo Imana iturinde inyagwa ngo ni coronavirus. Nyuma y'ukwezi kumwe muri Tanzania habonetse abarwayi 480 banduye coronavirus. Tanzania ihita iba iya mbere muri aka karere k'ibiyaga bigari mu kugira umubare munini w'abaturage banduye coronavirus. Nyuma y'ibi Magufuli yaje gukurikirana ibijyanye n'ibyo bashingiraho bemeza ko umuntu yanduye coronavirus mu nzu y'ubushakashatsi ku butabire bw'umubiri w'umuntu yo muri Tanzania yitwa National Referral Laboratory. Nyuma y'iri genzura rero ngo Perezida Magufuli yaje gusanga ko abantu 480 byavugaga ko banduye ari ukubeshya nta kuri na guke kurimo. Ngo ahubwo abantu bazanye ibi bikoresho byo gupima coronavirus ngo bimwe muri byo babishyizemo resultat z'ibyo bakuye ku nyamaswa babanje kuzitera virusi hanyuma bakazipima ibyo babonye bakabibika muri ibi byuma ku buryo ngo umuntu bongeye gupimisha iki cyuma agaragara nk'urwaye indwara kandi mu by'ukuri ntayo afite. Ibi Perezida Magufuli yabisobanuraga avuga ko bagiye bazana ibikoresho bivangavanze ku buryo nko mu bikoresho 1000 habaga harimo nka 50 bifite ibimenyetso bya coronavirus. Ibindi nabyo ntayo bifite ku buryo n'abaganga bahuguriye gupima iyi virusi nibazajya babona hamwe abantu bapimwe bakabona bafite virusi hanyuma bakabona abandi nabo batayifite bazajya babona ko ari ukuri nk'uko iyo bapima izindi ndwara zose biba bimeze. Ngo aba baganga nabo bagapima bakemeza ibyo babonye kandi batazi bangara ibyihishe inyuma. Ati ibi ni ibipimo byahimbwe bivanywe mu ntama ku ihene no mu zindi nyamaswa hanyuma baza kubyitirira amazina y'abantu. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli iyi ndwara ntimuhangayikishije na gato. Ngo iyi ndwara ntabwo igomba guhangayikisha ubuzima bw'abanyetanzania kuko ari indwara idakanganye nk'uko bamwe bayiyitirira. Perezida Magufuli yaratsembye avuga ko atazemera na gato ko abaturage be baguma mu mazu. Ngo bazubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwiza ry'iki cyorezo ariko bari mu kazi. Anavuga ko nta kizamubuza kwakira amarushanwa y'umupira w'amaguru yagombaga kubera muri iki gihugu cye mu minsi mike iri imbere. Ibi yabitangaje mu muhango wo kurahira kwa Minisitiri mushya w'ubutabera. Dore uko yabivugaga. Hili tatizo litaondoka na tuendelee kuchukua precaution hizo. Iki kibazo kizagenda kandi dukomeze kubahiriza ayo mabwiriza agomba kubahirizwa. Ibi ntabwo bigomba gukoma mu nkokora iterambere ryacu kuko turacyari hasi cyane. Ntidukuke imitima dukomeze gukora akazi nk'ibisanzwe. Ikindi abanyepolitiki ntibakomeze kubashuka bakabyubukana iyi virusi idafite. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi. Nilishasema. Umuntu kumva arikoza aravuze ngo funga Dar es Salaam, funga Tanga. Ntayo mfunze. Abanyetanzania tugomba gukomeza kubaho nk'ibisanzwe tugakora akazi kacu kandi n'imikino y'umupira w'amaguru twateganyaga kwakira mu gihe gito kiri imbere nayo tuzayakira. Dukine rwose baturebe ku mateleviziyo yabo. Mu bantu bose nabonye bazahazwa n'iki cyorezo cya coronavirus nta mukinnyi w'umupira w'amaguru nayo nabona bafashwe nacyo. Ndababwira rwose ko abantu bakora siporo coronavirus idashobora kubafata. Wazi kwamba kwa wale wanaofanya mazoezi corona inawakwepa. Aya ni amagambo yatangajwe na Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Kuba Magufuli kandi adaterwa ubwoba n'indwara ya coronavirus anabihuza nuko mugenzi we Perezida wa Madagascar yatangaje ko hari umuti wakozwe wa coronavirus agira ati nandikiye ibaruwa mugenzi wanjye wa Madagascar ubu tugiye kohereza indege hanyuma bazana umuti ku buryo umunyetanzania uzahura n'iki cyorezo tuzawumuha hanyuma tugakomeza ubuzima bwacu nk'uko bisanzwe. Perezida John Pombe Magufuli afite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD mu butabire. Ni Dr muri Chimie. Ubumenyi afite mu butabire se bwaba aribwo bwamwemereye kubona amakuru nk'aya? Ibi nibyo nanjye girimo kwibaza.
Si Magufuli ariko wenyine wahakanye ubukana bw'iyi ndwara, kuko hari n'umuganga w'impuguke ku ndwara z'ibyorezo witwa Dr. Rashid Al-Buta nawe wavuze ibifitanye isano n'ibyo Magufuli yavuze. Dr. Rashid Al-Buta ni inzobere mu ndwara z'ibyorezo n'inkingo zazo. Hashize igihe gito ashyize hanze inkuru yavurunganyije benshi mu mitwe ubwo yanyomozaga ibivugwa kuri coronavirusi, yemeza ko ibyo bavuga kuri iki cyorezo byose ari ibinyoma byambaye ubusa. Ngo imibare leta ya Amerika yerekana y'abantu bishwe n'iki cyorezo cya coronavirusi yose nta kuri kubirimo. Ngo ibyo berekana ni impapuro z'abantu bagiye bapfa bazira indwara, impanuka n'ibindi. Ngo nta muntu n'umwe mu bo berekana wazize coronavirusi. Iba byemeza agira ati, kuki nta bantu bajya berekana bazwi ngo babashyire mu bitangazamakuru bavuga bati uyu ni runaka waha naha wapfuye azira coronavirusi. Ati indwara ikindi yica abazungu gusa ntago ijya yica abirabura. Ati ahubwo Bill Gates na leta ya Amerika barimo gukwirakwiza ikinyoma mu bantu kugira ngo bahame mu mazu yabo, nibazajya basohoka bagende bambaye udupfukamunwa, bapfe mu mitwe, ubwoba butaha intekerezo zabo ku buryo nta kindi kizenguruka mu mitwe yabo uretse iki cyorezo gusa. Hanyuma nibatangaza ko urukingo rwabonetse, bose bazirukankire kurwiteza bazi ko ari urukingo ruje kubakiza coronavirusi, kandi ari ka gakoresho ka microchip birimo kuvuga ko kagiye kuzaterwa mu bantu nk'igisobanuro cy'umubare wa satani rusofero ariwo 666, ku buryo nta muntu n'umwe uzongera guhaha cyangwa kubona serivisi ya leta adafite aka gakoresho mu mubiri we. Uru rukingo ngo ruzaba rwihishemo microchip bazaba barimo gutera abantu, ngo ruzatuma ku isi habaho agatsiko kagizwe n'abantu bake cyane bagera ku mugambi wabo wo gutangira gukoresha no kuyobora ikiremwa muntu cyose nk'amarobo. Ngo bakoresha abantu uko bashatse, bica abo bashatse, mbega bagira ikiremwa muntu uko bashatse kose. Ibi bamwe barabyemera, abandi nabo bakavuga ko coronavirusi iriho ariko za leta zikabyubukana bwayo, abandi bakavuga ko iyo ari intangiriro y'ibanga rihuriweho n'abanyepolitiki kugira ngo ku isi habeho abantu bazayoborwa mu buryo bumwe binyuze muri ka gakoresho kitirirwa satani ka microchip, abandi nabo bakavuga ko iki ari icyorezo nk'ibindi byose. Ambasade ya Amerika muri Tanzania ivuga ko ifite impungenge nyinshi ku myitwarire ya Magufuli muri iki gihe cya coronavirus. Iti abaganga babuze icyo bakora n'icyo bareka. Ambasade ya Amerika kandi yasabye abanyamerika bari muri Tanzania kuguma mu ngo zabo, bakazajya bahura gusa n'abanyetanzania babashije kubahiriza amabwiriza yo kuguma mu ngo. Umuvugizi wa leta ya Tanzania Hassan Abbas yanze kugira icyo atangariza igitangazamakuru cya BBC ku bivugwa na Ambasade ya Amerika. Zito Kambwe uri ku ruhande rurwanya ubutegetsi bwa Perezida Magufuli aravuga ko ibyemezo Magufuli yafashe bizashyira abanyetanzania mu kaga, ikindi ngo hari ibihugu bishobora gufatira Magufuli imyanzuro itoroshye. Tanzanian President John Pombe Magufuli insists there will be no lockdown in Tanzania following the outbreak of the coronavirus disease. Now, Magufuli has instead told Tanzanian nationals to go about their work while observing the guidelines in place to stop the spread of the virus. He says he will consider the resumption of the Tanzanian Football League in the near future. He was speaking at the swearing-in of the country's new Justice Minister. Magufuli yakomeje gutsimbarara agaragaza ko coronavirus nta kibazo kiyirimo, ngo ahubwo ari indwara y'ikinyoma, kugeza ubwo yananze kwitabira inama yahuje abayobozi bo muri ibi bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari mu gufatanyiriza hamwe kureba uko barwanya iki cyorezo cya coronavirus. Ndabashimira kuba mukurikira urubuga rwa Mwarimu Show. Wakanda kuri subscribe niba utarakandaho, ukanakanda ku nzogera ihitiza nyuma yo gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona akamenyetso kuri telefone yawe kakumenyesha ko hari inyigisho cyangwa ikiganiro gishya dushyize kuri Mwarimu Show. Ntiwibagirwe kandi kudusangiza icyo utekereza wandika aho hasi habugenewe ubona handitse ngo comment. Murakoze.